Wolongkamaji 30 bedded hospital along Kenang Sot Medical Warsai Kabidera Jok Katoranang. Karbi richo longsing ronghang puthor richuang hoi kang ni thujia phan rakomrani jotanglu. Dr. Durmili Hanse P PhD a degree chepalong si khea phan kang tuina yanong me kewan. Dr. Durmili Hanse P PhD a degree chepalong si khea phan kang tuina yanong me kewan. Kisung jonghele lutia long chetong puseta kemang lapen kaborile do pulote kichun chejia lamsi awe swarlo atumta hemalong do chotche si penangana bang phiatum ka charle hina kang tu yang dengan cipale dunsi owe kimia charle bang atophan isi ningkirong ponalamo thanpon lason si dipu rong thengtoma mekar borsing hanse lapen lokhimaya tuma supian parta sarthe tokbia chor Dr. Durmili Hanse P ka charle hina kang tui angdeng mate PhD degree chepalong si kheilapen longria phan kang tui nai lapen man ke Nong May 1 pilu alang le academic hin Saint Mary High School along Charlie Dunsi 2003 asengkan metric chipon dunlu Lasopen Difu Government College along Charlie Dunsi HS angding 2005 lapen graduation 2008 asengkan chipon pon puthora kang tu yang deng mate higher studies upon Assam University Difu campus along Charlie Dunsi Political Science Department along pen master degree chipon dunlu lason si BA 2013 lapen SLET 2015 asengkan chipon dunsi puthot 2017 asengkan Environmental Governance and Judicial Activities a study of Northeast India thesis pen bangso 2023 asengkan chitia cheklo PhD degree chepalong pon Dr. Durmili Hanse P non alangli Difu Gar College along Department of Political Science along si than bang asai claim igbom alangli college charli bomarta huchi ahem chidunjuya jok ahem marit ka chelang nang pen chenglok asomar chanjaya porahu tangka maha kadure kisung katora ka chetong nang lapen apor kadure parpigang bong loga charli hin kai ke ning ke do ilapen RDKP parpiga joksi HS graduation post graduation BEd SLET lapen non PhD tame chipon ponlo lasi kengkam ka che jora long son surya ke sungle chetong nang postame kemang RDKP lapen kabor ile do polote kemesen lapen kichunang thenglok longwek jipoke like news desk report Malong News Wolongkamaji 30 bedded hospital along Kenang Sot Medical Warsai Kabidera Jok Katoranang Wolongkamaji 30 bedded hospital along Kenang Sot kisu kelang hormu hehui kabi pabirta long pen chitini phaing koran nareke barni pherangkia hin pen bangso hospital along kahumri dam padupon laso ho dengue pen chenglok asona sona kisu aphai ke bat pegajok munit chibit me pinason si dolo lason si doktora tumpen pachini pona tengke Kenang Sot medicine la pen dengue test kit hehui government pen kedor lima phai ki pipe de rajok aka siksak thek tiglo anarlo porphai hini aphilote medicine store ta inkir la piti lapen laboratory warsai ta jo por ke long pon pide titi pusi doktora tumpen than pachini pon lason ja Kenang Sot asona mung kabidera jok keso ke chelang tum sutame ningge thela posona be detlo lapen keso dera tum sutame penangan kesung phonanglo jesemet pet ki duk det ara tum ke tangka ka be det pena jok private hospital along ke keso tame chelang damun e lasila pusona por jongsi DMC and echahin pen ke dorli medicine pen chenglo Kenang Sot warsai pipon pulote ke dukela gara tum joy ke pen keso chelang pon longji pota kesung det ara tum pen ningji pon Wolongkamaji ben Rakesh rong pharnang kelo abiruta Malong News सरकारी कोची इंटर सका बोले से हम के दिन बाके ला इसो बांग्ला की भी इन्हीं के जनरली 60 to 70 प्लांट्स बन चुके हैं सना लोग के बाकी लो पर डे से लेके 100 लेवल परसेंट तक इसका मेन किसो बाके है लगलो लानोन बोले टीचर की डिपार्टमेंट है डेंगू फीवर आलो फॉर वायरल फीवर दोगी मेन की डेंगू से कौन kitchen kicolong change ke la suko animan ko apodam ko abang ki sorep suru rasom kasi ini tum kadung vita chini dengo ki so ko pe forma ko chitim pen de mati di chitim ki chapun si ke man ki mati kasi rata tumhan isi kaching rai no la som no emetang chipa joji pulo tang te emetang pang asa chire chatang ko chitim pen chipa jok na ko la chiti malan chini na ko
Karbi richo longsing rong hang puthor richuang hoi kang ni thujia phan rakomrani chotanglu kedam tang ramsing rong hang rong ara galong richuang man pen arna marni plang de raphi puthor richuang hoi kepang ni thujia phan pura sanglangang tar pachedon si apuna chakke chokle mabang phu longsing rong hang phan banta bahut pi pajir damlu longsing rong hang karbi richuang hoi kang ni thujia phan pura aparni pathik pen rakomrani chothusi puthor richuang man pen rong ara galong anpali damjia phan pinpo habekong senot mizia tumpen jiroi mate longsing rong hanga bohalong nang ingthum thulu karbi richu mate karbi anglong ara daphan isit hedung mate nim rokom jutang jubat kangcholi majakong puthot ke claim mate ki khijia phan pura alangli richu matse rada thengno lamchak chipipon tanglu bangsora komrani ke chuam melong tim karbi anglong a CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP MLAs EMs MSC lapen ke thegedinga tumtame chetong tun hamren pe rostam ingkinang kilo birta Malong News. Meghalaya la pen Karbi anglong aduya hoya long suluk sodaka puthak ar sikjik pen kachingwai pon kedam tangar ni pen Karbi anglong la pen Meghalaya hoya lam ki ke doa tomon non ponta monsam ka bedera joksi aphoya ahoy ke doa rada tum suluk sodak chechak nanglu bangso jok CEM Dr. Tuliram Ronghang pen West Karbi anglong Deputy Commissioner Conference hall along KSA EMs MLAs MSC DC pen SP tum ana phan pangrumsi ahoya rada phan kerai komjia phan la pen prabjin pen monsam ki pe duthujia phan kachingwai padupon sonsi prabjin pen CRPF aphan tame Karbi anglong la pen Meghalaya hoya long ki bidam jia phan chingwai chingsai pon bom luputa than pachini pon hamren pe rosta mingkinang ke lo birta Malong News. Aduya hoya putra kapicun jima soputa seneto SP lapen kita MP MLA Boraria IFMC tentang kita lapen kita orang gitu kita nol misal mana jadi tanah sih kosong si kapicun jima kosong si pansam jima soputa seneto lain lihat kan mana ninjil lo pindah ninjil lo kenapa ninjil Boraria longlei tampan kita kosong sih langsung Central Hola Hem CEM Dr. Tuliram Ronghang ari ding pening pupon tanglo West Karbi anglong hamren rong sepialong ajak ding kluipen kikimpon CEM Dream Project mate reng bongham Ronghang auditorium Hola Hem chitini phaing kora troxier ni Karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari ding pening pupon si hawarara daphan ning karong abirta wan pilu lasolong non kebang jiningkan hiniang bong hamren rong sepia mohor kapachilar thujia phantame CEM pen lamchak chipi tekang sonsi 200 bedded hospital ahem tame bangso ningkanang bong kang pupon jia phantame CEM ahin pen pachini pon Karbi anglong arat mate Karbi akhya tum an longlia pata ke joy pen si long nangji jong si ARO mondola tum tangka hang det pulote prabjin pen nile phanang pachini vek non pusi CEM pen ning jipon government choka mara tum ame thang asai cheklem clipin pen achiklo bainong chechu chochora to phantame ritarli bom si sodaka kangsai PG puta ning jipon Karbi anglong alongli inchi sitame bang phan pipi la pen bang along ta hang he la so joksi non Karbi anglong la pen Meghalaya hoyalam ki kedotame prabjin pening saipo la pen monsam padopon po pusi arsik jigalam CEM Dr. Tuliram Ronghang hin pen than pachini pon hamren pe rostam ingkinang kilo birta Malong News. ke deng jidat segini non Karbi anglong ratum ke nangji ke mohed nangli posona mon toar do nangji monsam do lo pone toar da longpo toar do monsam do lo plote ka ching thura asayang deng de isi dopo dake lapen ke UPC EPC ko sonsi ki undunjima non Karbi anglong ari so jang tumta BA MA ke pas tum dopik lo competitive exam ki pi tum dopik lo ko Roton ingtia phan Congress pen out nangji Rostom lekhe
Muning lo MP kangwai muning pusita racharya songja to aphan ke non heda sonlu la sikaribia long ria long ta racharya tomon ke japwa matanglu nona phoike CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kachimipi ka Congress songja la pen BJP pen Congress ke dama songjang bong se racharya tomon kapajab rotoning tia joksi Congress ke rempar e prat liji Congress songalong aning kahino songja do ulang rotoning tike asumar admission atangka dor desita karibiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang along pen lag atangka joen bom rotoning tip hakapangreng thipilo dahuta karibiang long autonomous council tumsi aphan sikerap kecuhang rotoning tia methanga dewaga bari mechu de dahuta KASC aphan si laking koira phoso se kerap kecuhang rotoning tigi BJP agent binong nilitum aphan ke CEM along nang padam longle bonta alang ke kaiketa phuncingki rotoning tike BJP pen ticket long det anta kachipahai plang pliabang lahaya alam ke Congress aklembang Rostom lekthe hin pen rotoning tia phan karabok pon alamlu la solam ki ke klang rok ke la puhenlo Rostom lekthe puabang phuke Congress aklembang bonta ong dunga por karibiang long autonomous council CEM adungsi kaiketa por kachipadam duna jok Congress asongja tum dindun meme alam penangan arni penta klang bomlu la sojok penangan arni aprang Congress asongja rotoning tia bang Rostom lekthe ke BJP amunit la si Congress pen ing thanang popusi Assam Pradesh Congress Committee atuma phan lu palelu la solam char julong se Rostom lekthe abang aning kipung chepaklang se rotoning tia phan setame lamthe arbok mon la se lahaya lamboy rotoning tia hin pen kopitong chipik jine lata jonghong memelo news desk report Malong News. Tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta